ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, sika, umay agaram kanyak, Cirilo? Nagpuskol mo't tarupam? Ha? Kwa, Jenny? Itapay laang, ibagakon kan ka, anabastad kan. Agraraman ka talaga niya. Pakabasulak ka di, no agayatakan ka. Wan, basol mo no apay nga agayat ka kanyak. Ngam awanan bibiyang ko no agayat ka kanyak. Basta timakunak, saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Jenny? Adda ambisyon ko itibiyang. Ket saan mo ang maipaay dayta? Ambisyon mo? Apay, adda ka di maitad mo kanyak, akinabak na? Ha, maitad mo ka di tinaranyag ang masakbayak? Jenny? Sikang agmulmula laang iti kamote? Ha, agraraman ka talaga. Ala, pumanaw kan. Ket saan kan nga agsub-subli dito'y balay? Isumot lagayang may ka dito'y balay mi. Tanasair tirik nam. Uwan nga rod. Pinainak ni Jenny. Pinagsasawanak iti kakasakit asao. Anya timbagana? Kunana, adyak ka no maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Gaputag mulmulak lang iti kamote. Anya? Grabe mo ti pa nagsasauna. Kat iso ko ma. Anya ko ma ti kabibiyag na. Saan ka di anak urapay matlang nga padak? Ngumuray kasta ti pa nagsasauna kanyak. Sa anak lata ang maawanan iti namnama. Ay ayat aklata. Ala addakan ka dayta. Saan ka ang mababalaw? Taay ayatemet ngamin. Kat mang namnama ak. Ama ayat naktumat ni Jenny. Oy, Jenny, sumurot ka kada kami kininanang mo iti garden. Makiburas ka iti sweet face. Ay, jak kayat tatang. Jak kayat tingumisit. Kahit agkalugong ka matiti payabiyab, kan aglong sleeve ka. Uray pay, jak kayat ti agtrabaho iti garden. Makabannog. Ay, si kalaang ti kasta di taoy. Dagiti padam ababalasang ket adda trabaho da. Makipurdiya pay dagiti daduma, angem sika. Sadot ka anapeklan. Jak kayat ti agtrabaho iti garden tatang. Uray anya pay ti bagbagayo. Jak latta kayat. Agsapol ka nga rod iti panggedam. At damat nalpas mo ako rusaw. Wento. Ala, in kayon iti garden. Panawan da kon dito'y balay. Agluto kanto nga rod iti pangrabyan Tapno inton sumangpet kami kininanang mao. Mangan kamin tulatan. Wen ka di. Agdalos ka dito'y balay Sana day talag tugtugaw ng agsilsilpon tiar aramidam. Ala, agmerienda tapay bakay. Kanenta day to'y lining tak akamuti di parbangaon. Wen, lakay. Ay na. Mayat day to'y barako Ay, anya matanjay anak ta. Saan nga agsapol iti panggadan na? Idinto ta nakalpas mo't iti panagadal na. Awan siguro ti mangawat kan kuana Apay nga awan. Kat nakalpas mo't iti adal na. Kasday ka di ti adadal na. Kaslawang panunot na. Jakman ammo no asino ti malaan na. Ay, sa anak akasta. Ad-adda asa nakakasta. Isu ajak amo no asino ti mawidan na iti ugale. Ay, nalabit abasol ko, lakay. Ngamen, sipod ubing ni Jenny. Yawat ko amin akasapulan na. Nga uray idiadan iti kolehyo. Ilablaba aklat ta. Isaganak ti kanon na. Kan ilutwak. Uray pay. Sursurwen na kumati agtrabaho Bakbakitanan. Dumteng tulat ta siguro ti aldaw ang makaamires. Kanon tupay?
Bakbakitanan. Ngam kaslaawan nasaya ta panunot na. Hoy, Jenny! Itay pa'y ngay masidagakan ka diti parangan niyo. Ngam kasla di naknadlaw ngay masidag. Oh, apay dar na. Anya ka diti ibagam. Awan matkit di, ha? Nakita ka laang diti parangan niyo. Iso nga inasitgan ka. Kasla da pang panunutom, ah. Sakat umisem-isem ka pa'y. Anya ti pag-isisem mamaya. Sakit. Nakalipstick ka. Nga uri adda ka la diti balayo. Wen, kayat ko na pintasak itinal daw. Tapno adda makasirpat kanyak abak nang. Baknang! Kasta ti ambisyon ko darna. Ti makiasawa iti baknang tapno sa anak ton nga agrigat. Kat, saan ka mo't nga grigrigat dito yung balayo ah? Kat no day talamang saksaklot iti dakulap mo ti aramidom. Ti kayat ko, maadda anak iti dakkel abalay. Tay adda ko check, ken adda katulong ko. Amin akayat ko kat mayawat kanya. Kat, asino ngay abak nang ti mga sawakin ka? Iso nga rod nga inaldaw nga agpapintasak. Tabarang adda lumabas abak nang dito'y paraangan mi, kat masirpat na. Ay, awan mo, Jenny. Hey, sabali ti panunot mo. Ala, urayam. Barang adda baknang ang makasirpatkan ka. Oh, si kamot gayam day tamasabat ko, Jenny. Sa dino tinagapuam. Awanan bibiyang mo. Itulod kan, aging gaijay balayo. Saan ka akasapulan? Kabailak ti agawid asisya. Ay, un gayam. Oh, atoy. Adda natang awit ko. Atoy, alamon. Imbagla pang ramanan nyo, itinatang amulak. Anya? Awata mo, Jenny. Kastoy ti maiparbeng iti daytoy anatang. Ne, apay nga ngayon purwak mo matan tinatang. Kasta ti maiparbeng iti natang mo. Jenny, No kastoy ang masabat na iti dalan, nasaysaya at laangan nga aglisi ka. Kat di nakasarsarita, maawatam. nalabas ka mat, Jenny. Awan mo't dagas nga naramid ko kan ka. Awan nga paiso, ngam kagurgurak day ta panagrup-rupam. Ha, ditakan. Nalabas mo't ni Jenny. Nasakit ti panagsasauna. Ay, dagiti natang nga empurwak na. Inak mo't lapidutan. Tasayang. Ape akas tatilangam asimang pat, serilo. Daliday ka ah. Una na. Ngam, awan anyaman na daytoy. Anya ka diti pagliday amaya. Napan ka lang iji garden sa idisimang pat ka kastan tilangam. Kasla na pa ay iti balasang. Kaslakastan, nanang. Apay aya, pinaay na ka ni Veron. Sapay ni Veron ti talaga akayat ko aparakan ka. Nasingpot day jay abalasang. Ngam sayang, ta pinaay na kamot gayam. Saan nga isutin ang paay kanyak, nanang? Nulikot ni Jenny. Ni Jenny, tinapintas abalasang di tabangir a kalsada. Una nang. Ay, jak magustuhan day jay abalasang. Suplada, kunamlan iso ti kapintasan di ti barangay tayaw. Isuti ay ayatak, nanang. Sirilo, nilaangan biron ti armam. Adayo ang nasaysaya at ti ugali na. Jak kayat ni Jenny aparakan ka. No iso ti asawaam. Ay, oray sa antan nga agam amaw. Laksiden na kun nga ina, kat laksiden kamatan nga anak, aglin naksidtan. Anya? Nana, nangyagak iti mais. Nalingta dayto yan. Naimas daytoy. Nay, nagimasin nga'y balasang ko. Ay, paborito ti mais. Adtoy nana, para kada kayo. Ay, agyaman ako, nay. Ngam, ado daytoy Amangan mo't nula ko yu daytoy. Ay, malugi kayo lakit, day. Saan, nana? Para kada kayo dayta. Ramanan nyo
Ala, pagyamanak unay balasang kao. Ni Cirilo, nana? Ayan na? Napan ijay garden. Kasta ka di? Agluto akto iti sidaan apang rabii, nana. Di kay agluton iti sidaan nyo. Umay kayon to ikan. Ay, nakababain pa yun balasang kao. Agluto akto iti ginitaan nga aba. Ay, sos, nag-iimasan ngay no kasta. Nana, urayan nyo. Taumay kay to ikan. Melvin, kaano ka ang mga asawa? Apay akasta ti saludsod yo, papa. Mga asawa kan, iti kasta, agsardeng kan iti kina playboy mo. Sandak man asingan, papa. Agrubrubuatak. Mapanak maki-birthday iti may sagayem ko. Agsapul kan iti asawa amijay, tapno mga asawa kan. Ni papa met. Adan kan iti husto nga edad, iso ang mga asawa kan. Ken tapno agsardeng kan iti kina playboy mo. Nay, itay ka pa'y ladita sango ti Sarmeng. Naglabasit pa'y dayta bibig mo, Jenny. Bay andak laeng nanang. Sakit nagkiting pa'y tapaldam. Agkasangay ti may sagayem ko. Katnasken ka no adumarayak. Ngamin, siyak ti kang runaan asa nga ili na. Hanggang saan mo't anas kan anakiting tapaldam. Ingka agpantalon. Bay andak ka di nanang. Nagdagaang ita. Iso abay anak laeng nga agpalda iti nakiting. Saan nga rod ang makaayo? Makaay-ayo kadagiti mata ti lalaki nanang. Na. Kaya't mo apagpistaan da ka dagiti lalaki abuy-buyaan. Okay lang. Sa nabali, tanapintasak man. Ay, ingkakit di agpantalon. Ay nananang panawan da kun dito eh. Ta ituloy ko ti ag-makeup. Saan da kun asingaan pa eh. Hello, miss. Nagpintas ka maten? Thank you. Oh my God, naman tayo. Mabaling ka di, timakam mo? Ay, nagtaaran. Yawawat na titakulap na. Pakialamano kanya. Mabalin ka di, makialamano kan ka? Sige. Naglamuyot mo ten dagiti dakulap mo? Inagkam tidakulap ko. Anya tinagan mo? Jenny tinagan ko. Katsi ka, anya tinagan mo. Melvin. Gayam ko ti ang kasangay ni Sheila. Uray siya. Gayam ko mat ni Sheila. Oh, kasta ka di? Sige, ibatamon at idakulap ko, Melvin. Saan ko ngay batan? Aging nga umanugot ka iti kayat ko. Nga anya? Mabalinta ka diti ag-date. Ha? Kayat ka, Jenny. Melvin. Kayat ka nga i-date. Gaputan na pintas ka. Sige, umanugutak nga ag-date ta. No, kasta, kotsem day tinagpintas a kotse? Regalo kanyak ni Papa. Oh, no, kasta, baknang kayo? Uwe, agmay may sa nga anak. Iso asyak to ti agtawid iti amin asanikwa ni Papa. Ado ti sanikwayo? Nadapay ranchumi Uy, kayat ko makita ti ranchuyo. Sa dino ti ayan day ta ranchuyo. Amangan numabalin na ipasyari jay. No kayat mo, ijay ti papananta ita. O sige, ijay nga rod ti papananta. Oh, anya ti makunam dito'y ayanta. Nagmayat dito eh. Matanawagan ta dagiti baka. Magustuam ka di dito'y? Launay, Melvin. Agyaman nak, ha? Inyagnak dito eh. Nagmayat. Jenny. Inarakop na.
O mga noda makakita ka data dito eh. Datalaan ti tao dito eh. Melvin, Mabalin ka dingagkan ka. sige. Melvin. Melvin, Rabin, di na ka di tulod nga agawid. Saan? Masaduta kon ngagmaneho. Dito'y ka na maturog. Itulod kan tulangan inton bigat. Awan sa bali a pagturugan. No di dito'y silit ko. Anya? Alangan mo't nga jay kwadrat ipagturugan. No jay kusina, when no jay salas, mabalin. Ngam, amangan no adamang gundaway kan kay jay. Ado ti trabahador dito'y alalaki. No, kasta. Di tuyak silit mo ang maturong. When? Sige. Di kagdanag. Itulod ka nga agawid inton bigat. Nagturugam idirabi Jenny. Apay nga itala asumangpet ka? Kan asino dyan nakakutse anang itulod kan ka? Boyfriend ko day jay, nanang. Bak nang day jay. Adaranchuda. Boyfriend mo? Wan? Ay, kamodyanan na. Nakasapulak matlaangan itibak nang. Kaano pa'y anaadaan ka iti boyfriend? Idi pa'y lang. Awan mo't nasasaom ka na kami kan ni tatang mo. Nasken ka di nga ibagak amin kada kayo ti mapaspasamak iti biyag ko, nanang. Katuan Kat, taga-ano dayjay a boyfriend mo? Di tabangir nga ili, nanang. Apay, kayat naka dagiti dadakkel na, kat nakurapay kalaang mo. Wan, nanang. Awan parikot iti ama ni Melvin. Kat ti ina na ngay. Awanin inana, nabayagan apimusay. Kamaudyanan na. Nakasara kakmatlangan itibak na. Darna, mabalin ka di ako yugan nak ije rancho. Rancho? Wan, iti ayan ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Wan, boyfriend ko. Kuyugan nak amapan ijay. Usaran ta ti motor mo. O sige, atgan ka. Tapno di mumot ko na. Di kagdanag. Gasolina at ti motor mo. O sige, awan parikot iti dayta. Dito'y gayam ti ko nam arancho. Medyo adayo Isungarod ako nak nga usaran ta ti motor mo. Nagaduwa ba ka? Bak nang ti boyfriend ko kung naktumatkan ka. Kat, ammo ka diti boyfriend mo nga data diti rancho da. Saan? Takayat ko as sorpresaan no addaman dito eh. Anya tira aramidan nyo dito'y rancho? Ha? Melvin? Darna? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinabainan ni Jenny ni Serelo. Gapo iti panangaram na iti daytoy. Imparo pa na iti baro, adi na kayat, tikas kankwana. Gapo tadi na maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Naamamo na nga rod ni Melvin, amay sa abaknang. Kat nagtalak adagos iti baro. Inawis na ni Darna ak arubata.
Tapno kuyogan na daytoy iti rancho da Milvin. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Ambisyon, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Di mo ka di impakaam mo iti boyfriend mo nga umay ta ditoy. Saan? Kaya't ko asurpresaan no addaman dito eh. Ah, kasta ka di. Oh, anya ter aramidin nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Nay, sika nagdaan na itadar na. Agam-am mo kayo? Barkadak ni Melvin. Umay kayo, intayo di kubo, agpalamiis tayo. O sige. Jak ni namnama si kagayam ti boyfriend ni Jenny Akaruba. Ala, umay kayo, mapantayon di ta kubo. Jenny, si kalaangan ti mapanid di kusina. Ingka mangala iti baso apag inuman tayo. Sige. Uy, jak ni namnama akaayan ayat mo gayam ni Jenny. Saan ko akaayan ayat? Kaay-ayam ko lang. Ha? Anya ti kayat mo asawon? Irik ti umasideg. Di siyempre, tuktukin ti kawitan. Anya? Kayat mo asawon? Saan kayo nga agayan ayat? Saan? Kat, sa di no tinakaamamam kan kwa na. Iti birthday party ni Sheila. Sheila? Tay gayam na dayjay ah. Kayat mo asawon. Gayam mo mat ni Sheila? When? Kasta? Kunaklakit din no nakajakpat ni Jenny. Takasta ti arapaap na itibiyag. Ti makiasawa iti baknang. Tapno narang ay to kano ti biyag na. Kasano? Padak mat ida na kurapay. Oh, ato yan ti baso. O sige, agmerienda tayo pa eh. Darna, saan akon asumurot kan ka? Agbati akon dito rancho. Ni, apay ngay? Itulod nakton ni Melvin. Sigurado ka? Wan, o sige, mapankan. Taag subli ak iti ayan ni Melvin. Kunak manunapan kayon. Nagbati akon, di ka kayat apanawan dito eh. Itian niya aga po. Melvin, uray na biit tapay anagam-am mo. Agayat akon kan ka. Kan, kasanon no agsikuka. Parikot munday ta. Ah, Melvin, anya ka di ti aramida. Tapno lang ang maayat na. Sika a babae? Ayat eh? Saan akasken ka ti kayat ko nga ikalaysa? Saan akasken ka nga ambisyosa? Saan kit din akasta ti kayat mo? Kayat mo ti makiasawa iti baknang tapno agnamay kanto. Pudno, kasta ti ambisyon ko. Ket ita, nasken nga ikalaysanak. Gaputa dinadaal mo ti dayaw ko. Tada ka di dayaw ti kasken ka? Iti kanito adinak ikalaysa. Ket tilaklangan tibyak ko. Ket mga ramidak iti surat amang ibagbaga asi katigapuna. Anya? Nangag mo timbagak, Melvin. Iso adinak karkaritan talumabanak. Melvin, di naktalikodan. Sa anak ang matalikodan, Melvin. Itapay, tanakasara ka kon itikaskan ka abak nang. Saan ka nga adaywan? At daaklaan iti abay mo. Matungpalan ti ambisyon ko nga agnam ay. Babaan iti panakiasawak iti baknang. Anya? Pudno ka dito imbagam, Darna. Wan, Cirilo. Nagbati iti rancho ni Jenny idi Kalman. Kat saan yun ang nagawid pa'y? Ano kasta? Nakasarakan iti baknang. Saan to nga agrigat pa'y? Ay,
Kat no saan nga ay ayatan ni Melvin. Melvin gayam tinagan na. Barkadak ni Melvin. Kat amok ti aramid kan ugali na. Ha? Playboy day jay. Kasano nga ron itan? Di amangan no pagayayaman na lang ni Jenny. Ngam kasla kayat mat ni Jenny. Ha? Nagbati nga rudan. Tati na kano kayat apanawan ni Melvin. Iso day jay. Pinanawa ko na. Awan nga rod, Darna. Napaayak ka talaga ka ni Jenny. Awanan namnamakan kwa na. Anya nga ron ngay. Bak nang matikayat na. Daytay kas ka ni Melvin nga darantyo na. Sige Sapay ko mga rod, tamatungpal ti ambisyon na. Ama kaasawa iti baknang. Tapno saanan nga agrigat pay. Sapay ko mga rod. Taytong pal ni Melvin. Tano saan? Ay, naspakan. Agsang-sangit tulaangan ni Jenny. Bakay, apay jay anak mau tasaan manin anagawid iti rabi ay. Ay, jak nga rod amo, no sa di no tinagturugan na. Apay akas ta ti aramid ti balasang ta. Sa bali abalay ti pagturturugan na. Di na pa'y ibaga no sa dino ti ayan na. Ay, kasta nga rod mo dya anak mo. Ay no masuro na ka mga no matibab ko kunak manay. Ay. Di mo dangdangran ni Jenny. Tabalasangan. Uray man. Tapisek no kunak tapisek. Di na taam mo ngay kabilangan. Ay, bye-bye amon kunak manon. Bayam tasyak to ti makisarita ken kuana. Amangan ngamin no maatake ka, gapu iti pong tutmuken kuana. Sige, agyan ka dito rancho. Nga maman bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Okay, tinapatag, agdan natin. Di ka agreklamo iti anyaman akayat kong aramiden. Wan, awan reklamo. Sikat ti agbalin na katulong ko. Agluto, aglabaken aminan. Pagserbian ka, Melvin. Sa nabalin nga agpaayak akas babaunan ni Melvin. Ti importante, ikalay sanak to. May sa abak nang. Kat sa anak to nga agrigat iti danana. Balasang kaw. Apay ka di nga adda ka pailaang dito'y ranchaw. Apay, ay nga ti parikot no addaak pay laang ditoy, tata. Hamo, balasang kaw. Darasudos ka. Saan na nasaya at aramidam? Anya? Playboy ni Melvin. Amangan, no pagang angawan na kalaang. Iswa na saya at no agawit kan. Kat saan kan ng agsubsubli pa dito eh. Apay ka di ang makibiyang ka itibiyag ti sabali, tata. Ah. Apay asaan aday tatrabahom ti asikaswam. Nay, kasta gayam ti panagsasaw mitikas kanyak amaysan alakay. Idinto tayo bagbagak ti pagsaya atam. Awan bibiyang mo kanyak. Ala, panawan na kon dito'y kusina, taagluto akpay. Ala si ka nga rod ti makaamaw. Umay kan, tag merienda ta, Veron. Wen, umaya kon. Napunok na iti basket iti pinuros ko abin, Cirilo. Oh, kitaam. Sige, iawid mo tunay ta. Imbagla si Danyo. Ha? Uy, saan Imay ka lang tinulungan nga agpuros. Malugi kan yawid ko dayto eh. Sa anak amalugi. Apay kumangay amalugi ak. O sige, gatangak laangan. Saanan? Yawid mo latan. Sigurado ka? Wan. O sige, ilutok dayto eh. Taumay kanto ikan. Sige, wanan. Ala, agtugaw kan, tag meriendata. Wow! Nagimasin day ta meriendata? Kamuting kahoy kan tsaa. Wan. Sige, ag meriendatan. Tamangan no nabisinan ka, anagburas iti beans. Agyaman na kiti merienda Nabsugak. Veron.
Apay ka di anak kasaysaya at kakanyak. Ha? Siyempre, gaputa na saya at kamot kanyak. Nagdumati ugaliw ka ni Jenny. Ni Jenny, kunam no asino abaknang. Di na kaya ti agtrabaho iti garden. Dananang kantatang nalaang ti agtrabaho iti garden da. Kasjay at talaga ni Jenny. Ngamin, ti kayat na kat daytay mapanaglang lang ay. Iso nga ruda kayat na ti makiasawa iti baknang, tapno kano saanin nga agrigat. Ngam, santo pa'y nga agtrabaho iti balay da. Ninanang na ti agluto kan aglaba. Agtugtugaw lang ti aramiden na. Ken, makibarkada. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Uray amok ang nagalas ti ugali na. Ngam, agayatak latakan kwa na. Nalabit, gaputa na pintas. Di pa'y lasika tinakarik na ak iti ayat, Veron. Ha? No apay anipay la Jenny. Adi mo't mangayat kanyak. Ayan di anak mo, bakit? Apay asana si Mangpet idirabe eh. Sa dino manin tinagturugan na. Ay, Jack Ammo, lakay. Di na mo't imbaga no sa dino ti papanan na. Kasjay kadilatan di anak mo, bulak baol. Wen nga road, lakay. Kunak man no binagbagaam. Wen, binagbaga akmat. Bayam, tasak man timang bagbagakan kwa na inton sumangpait. Balasangan, ngam kastapay laing ti aramid na. Saan nga agaw awed, kandi na ibagbaga no sa dino ti papanan na. Kasanaw no adadakas ang mapasama kan kwa na. Wen nga road, lakay. Nakagraduar mati ti panagadal na. Ngam apay adi mapanagsapol iti panggadan na. Ta iso kumati pakakumikuman na. Ta saan kahit nga agbulbulak-bulakas ta. Ay, imbagak day taken kwa na. Ngam agsapul tulat ta kano iti trabaho na. Melvin, nasakit ti sikat ko. Mabalin ka di amasahin na. Ha? Alan, naglabaak ngamin iti kaus na. Iso anaban ka. Ay kat, uwan na. Day talaga yan. Melvin, ay ayatan ka. Kasta ti marikriknakan ka. Nga uray na biit tapay anagam-am mo. Ngem awan panagayat ko kan ka. Sana balen. Amo, agayat kan tumatla kanyak. Aramidak ti amin na kayat mo. Taamok ama ayat naktumat. Oh, adto yan ti beans alinutok. Linaokak iti karne. Apag iso apangal daw ah. Ala, mangantang arun adwa. Agsangutan. Ha? Alan, awan kadwak amangan. Iso asikalangan. Tadda ka mo tandito'y balay. Sa bagay. Ado da ito'y si daan ta. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti plato. Si kanti mangisagana iti kananta. Wen, ngam adda ka diin na puyo. Nagluto ak sidaan laang ti awan. Taur urayat ti ipadigom kanyak. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti kananta. Naimas gayam ti lutom Ay na, nabsugak unay. Oh, adto'y ti danom. Agyaman na ka. Cirilo, di mo ka di kayat ti rumwar sag paminsan? Kas ko mapanagpasyar ijay ili. Wano mapanagpag na pag na ijay park. Ha? Rumwar ta inton bigat ta Domingo. Mapanta makimisa. Kalpasan na. Mapantabiit agpag na pag na ijay park. Sige, rumwarta nga ron intong bigat. Cirilo, kanayon maet nga umay dito'y balay ni Veron. Agayan ayat kayo kaday? Saan, nanang? Agpagayam kami laang. Amom, nagagat abalasag ni Veron. Napintas maet. Apay adi mo arman. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang.
Ni Jenny ti pakarek na ak iti ayat. Ni Jenny ang nagalas ti ugali na. Ay, nasaysaya at langan ani biron ti ayatam. Imbagak mo't adyak magustuhan ti ugali ni Jenny. Anyang ugali na, nanang. Idi nasabat ko ididalan. Dinamag ko no sa dinaw tinagapuan na. Ngam amam no anya tinsungbat na. Awan bibiyang mo. Kunanakit di kanyak. Anya? Diyak kaya ti kasi ama manugang. Bastos, awan respeto na. Nanang, Nasaya at mati ugali dana ng kentatang na. Ngam kas jacket din ti ugali ti anak da. ngam ni Jenny ti pakarik na ak iti ayat, nanang. Kasano daytan? Sursurwam nga ayatan ni Veron. Iso ti kayat ko aparakan ka. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanen ang nagaw-awid ni Jenny, kat nakipagnaad ken ni Melvin iti rancho. Binaybayan mat ni Melvin, tapno adda agpaay ababaunan na. Binagbagaan mat ni Tata Ando ito'y balasang, nga agawid laangen. Ngam pinagsawan laang ni Jenny, iti saan ang nasayaat. Iti sabali abangir, kinasarita ni Nana Melba ni Cirelo, ani Veron ti kayat na amanugang. Kat numabalin, isulaangan ti ayatan ni Cirelo. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Veron ti kayat ko ang manugang. Saan ko ang magustuhan ni Jenny? Tanagalas ti ugali na. Nanang, Nilaangan Veron ti ayat Cirilo. Ta sigurado, saan kanton nga agbabawi iti udi na. No ni Jenny ti maasawam ay sigurado agbabawi kantaw. kasano nga tanday ta, nanang? Kat ni mat Jenny ti ayatak. Ay, nasaysaya at ani Veron ti ayatam. Pagayam laang ti pangibilbilangak kan ni Veron, nanang. Pues, sursurwom nga ayatan. Sino jay babae nga day jay kusina, Melvin? Ni Jenny, papa. Anya ti kaya asawan ti kadda na dito yung rancho? Bayan nyo lang, papa. Anya ti araramidan na dito eh? Katulong ko, papa. Katulong wenno abalbalay mo manen. Aging ka kadita katawan lata pa nagbalbaliw mo. Amangan no makaala kay ti sakit mo iti ginaplayboy mo. Sana mapasamak na ita, papa. Kano ka kading agbaliw, Melvin? Ni papa mat... Babaero kalata ang aging kaita. Mano na babae iti pinagsangit mo. Ado na, papa. Ngam di kayag danag. Tawan rumswa aparikot. Melvin, agbalbaliw kan. Tanusan. Jak ipatawid kan kada iti rancho. Ta sino kumat ipakipatawidan nyo? Siyak lang mat ti anak yo. Bugbugtong nga anak. Into nakapsuta kon. Ilakok. Kat idonar ko laangan iti balay ka asi ti mapaglakwak. Anya? Didak man ang awan iti kasta, papa? Ala, papanawom day di babae diti rancho. Jak magustuhan ti kadana ditoy. Sakit naka-short pant. Apay, agkursunada kayo kenkwana, papa? Sige lang. Aniya. Ingkay lata iti ayan na, papa. Sumardeng kan. Tanu saan? Tanugak tarupam.
Relax lang, papa. Ang awan kayo laang. Ala, ingka papanawan dayjay a babae. Kuna ni papa, apumanaw ka kanon dito rancho. Isong agawit kan. Saan ang mabalin, Melvin? Itapay, taintalag kun ti amin ko kan ka. Apay, sino ti aking basol? Melvin, Ala, agawit kan. Kasta ti ko na ni papa. saan? Agnanayo na kun iti danam. Ay ayatan kan, kadyak kayat ti maisina iti abay mo. Dito yaklatan. Anya? No pilitan dak apumanaw ditoy. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti baka kat mataya kon. Anya? Agraman dagiti baka? Iraman mo iti kinabasit ti panunot mo? Basta, no pilitan dak nga agawid. Aramidak timbagak. Nukasta, nakagraduar ka iti kolehyo? Once, sir, nakalpasak iti kurso nga HRM. Apay nga rod nga daka dito yung rancho. Apay adi kag trabaho. Diyak mabalin a panawan ni Melvin, sir. Ay ayadag ni Melvin. Kat iti kanito at talikodan na ti pagrebangan na kanya. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadagiti ba kayo. Apay, at daka di responsibilidad ni Melvin kan ka? Once, sir, agdadagsen akon. Aniya? Iso nga ita, aramidak timbagak, iti kanitong atalikodanak ni Melvin. Kasjay ka di a babae ti kayat mo nga ikalaysa, Melvin. Kunak man no pinapanaw yun, papa. Di na kayat ti pumanaw ditoy. Dahil tangarod kat, papa. Di namatan kayat ti pumanaw. Pakay baba inam daytoy, iti kanito nga aramiden natin bagana. Ngagpasangdo kadag iti baka, papa? Di na maramid dayta. Kasano no aramiden na? Saan na maramid ti kasta, papa? Ay, Melvin, urnusan daytoy. Pangasim tadi kagarami iti pakay baba inam, kan ti pamilya tayo. Mano na babae ti imay kaniyak ngagsangsangit, tapno lang ikalaysam. Papa, Agbalbaliw kan, Melvin. No talaga akayat mo ni Jenny, pues, ikalaisamon. apay ka di adi mo kayat ti pumanaw. Saan ka nga ay ayaten? Saan akasken ka laeng ti kayat ko nga ikalaysa? Sa anak a pumanaw ditoy. No kasta, siya kun ti pumanaw ditoy. Uray pumanaw ka, adda aktulat ta ditoy asang patam. Ngamin, ditoy akon nga agnaed aginggat inggana. Ditoy akon nga agpasngay, ken ditoy matan adumakkel ti pasngay kunto. Anya? Agdadagsan akon, Melvin. Awan ti pabasulam, no di si kamat laeng. Siya? Siya klaang ti pabasulam? Ala, pumanaw kan dito yung rancho. Tas saan asika ti babae akayat ko nga ikalaysa? Tata Andoy, sa dino ti papanan ni Melvin, jak na siputan arimor. Mapan kano agbirok iti girlfriend. Anya? Kasta matikuna na kanyak. Mapan agbirok iti girlfriend. Girlfriend? Imbagak matan kan ka idipay. A playboy ni Melvin. Hanggang maging gaita. Handa kalata ditoy. Saan ang mabalin ang pumanawak dito'y tata? Saan na nasaya at aramidem, Jenny? Ibantay mo kit din ti bagim. Iti lalaki at di mangayat kan ka. Kasano akong tata? Kasanon ti si Kugo? Basul mo matlaang Agawid ka kit din. Tawan na saya at amaganap mo kan ni Melvin. Saan nga rod ang mabalin? Ay, ala Si ka nga rod ti makaam mo, Jenny. Nana Melba, adda salad ngay naramid ko. Umay kaparamanan. Salad. Wala na. Atoy Ramanan nyo, Nana Melba. Naimas. Kasta ka de eh. Saan unay anasamit?
ngam naimas. Ayan ka din ni Cirilo, aya. Ta iso ko mati makisarsarita ken kabalasang ko. Adda di talikodan ti balayo, nana. Tamtamingan na dagiti natang amula na. Ay, kasta ay ah. Ay, rumbang aramanan namot day ta salad mo. Sapay nagadaw. Sige, nana. Siya kun ti mangayab kan kwa na. Malanga road. Ingkaya ba anta isaganak ti kapitayaw? Naimas da ito'y salad mo Veron. Agyaman na. No kumanga main taagasawa kayon. Di adda kuman apo ko. Naragsaka kuman apo musay. Ha? Ah, Ni, anya apo mo say asasawan nyo, nana. Hawan na. Ay, di tay ammo ti biyag. Iso ano mabalain. Kayat ko kuman makita ti agbalin nga apok. Tamaaw-awir ko pay. Bakit akon balasang ko? Ay, nanana. Atidog pa'y tibiyagyo. Iso nga rod ano mabalain. Kat agasawa kayon ka ni Cirilo. Iti kasta, maaw-awir ko pay dagiti agbalin nga apok. Sakbay ap umusayak. Nana? Pangaasiyok ko maadwa. Agasawa kayon. Agkalay sa kayon iti kabiitan a panawon. apay akas jay ti imbagayo itay nanang. Kababain pay ka ni Veron. Agpakaasi kayo mutan nga agkalaysa kami. Ay, hanya ko matidakas na itimbagak. Ammom anak, agayat kan ka ni Veron. Apay, di mo madlaw dahita. Madlaw ko, nanang. Ngam saan matanalakati ko nayo nga agkalaysa kamin. Agkalaysa kayo kitin. Nalakala ang asosurwom nga ayatan ni Veron, tanasaya at ti ugali na. Nanang, No iso ti maasawam, awan to ti pagbabawiyam kunak manen. Awan makunak kan kuana, tamalaksid ana pintas, nagagat kan na respeto abalasang. Nakadanon ta dito rancho, Sharon. Talaga? Ipasyar ka iti entero a rancho. Agsakay ta iti kabalyo. Sige. Ala, bumabatan dito yung kotse. Oh, asino day ta babae anak ka short pan? Kaslaw urayan na ta. Di mo nitaltalak dahi ta babae. Katulong ko la dahi ta. Kasta? Okay. Ala, bumabatan dito yung kotse. Asino day ta a babae, Melvin? Awanan bibiyang mo no asino. Ala, ingka mangisaga na iti taraon. Ta dito'y amangal daw ni Sharon. Anya? Agtungpal ka kadi? Wano nasaysaya at langan na pumanaw ka. Sige. Ingka magkabalyo. Kat inton sumangpet kami. Rumbang anakasaganan tikanin mi. Nalawag? Sige. Sige, Cirilo, mangantan. Naimas da linuto kasi daan. Umay ka ko mapadigwan, ngam imay ka magtanditi balay. apag isuan na na akti pangal daw Iso nga rod ang mangantan. Ayan dagiti dadakal mo. Adda da ija garden. Ken adda balon da. Tain lutwak ida iti balon da. Di mo ka di ida tulungan ije garten? Jak ka ba ilang tagab yun? Tumulong ak tulangan inton pa nagmumula. Apay, amom ka di ti agmula. Uy, di nakatawa na. Nalaingak nga agmula. Aggab yun lang, tijak kabailan. Ay, kinapuno na. Kayat ko ti agnegosyo. Arapaap ko ti manglukat iti dress shop. Nasayat mo kasta. Nalaingak nga ag-design iti bado. Iso akayat ko kung mga itrabaho dayta. Aramidem Wen, dumtang tulat ta dayta agundaway. O ala, mangantakit din. Sigurado ang magustuhan ti si daan alinoto. Una, amok analaing kang agluto. Pudnon sakit diti ko na ni nanang Ngaan niya? As anak nga agbabawi. No sikat ikalaysak. Anya? No umanugot ka. Ikalaysakan, Veron.
Andoy, anya ka diti aramiden ni Melvin. Sabali man na babae ti kadwa na nagkabalyo. Nalabit agayam na laang dayjay, senyor. Kastamot ni Melvin. Agawis iti gagayam na. Kat agkakabalyo da dita. Ngem babae dayjay kadwa na itay. Ket duada pa'y anagsakay iti may sa kabalyo. Kasta nga rog ni Melvin. Ngam, amok agayam na laang jay babae, senyor. Ket ni Jenny. Ay, sabali ti ugali dayjay a babae, senyor. Di na kaya ti mabagbagaan. Binagbagaak, anasay-saya at no agawid laangan. Taamok apagang angawan laang ni Melvin. Ngam, kuna nakit din, at ti trabaho klatakano, ti pakibiyangak. Aniya. Iso asigi makaammo ni ti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Tadi namat kaya ti mabagbagaan. Natangken ti ulo ni Melvin. Ket amangan no may sagmag iti kina playboy na. Onya, nabanog kan, Sharon? Uy nga ron, makabandog mat gayam ti agkabalyo. Agi na natang rod. Tainta pa'y mangal daw. Nakaluto nga tan ti babao na. Wen, nakaluton dayjay. Napintas. Sakat, naka-short pan. Siguro, abalbalay mo day jay, anya. Wen, isungawan ti rumbang apagimunam. Okay. Agi na nata. Tainta mangal dawan. Oh, nasaya tada kayon. Apag iso, nakaluto akon. Sige, isagana mon ti lamisan. Sige. Umay kan, Sharon. Intabiit agdigos. Okay. Itay pa'y anak kasagana ti makan. Ngam di pa'y larumar da Melvin iti silid. Ha! Dayjay babae akadwana. Makaraman kanyak dayjay. Payman tay nakitaan ida ijay silid. Melvin! Nakasaganan ti makan! Di nakagkanti na. Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan daytoy. Anya ti aramiden ni Jenny iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan atinggan. Tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasaya at ti panakilangan ni Veron, kada Sirelo nga agina. Iso ti magustuhan ti ina ni Sirelo, apara kankwana. Inam amiris mat ni Sirelo, tinasao ti inana. Ano ni Veron ti ikalay sana, pulos, nga awan to ti pagbabawyan na. Kabayatan na, ijay rancho, at dain sangpat ni Melvin a babae. Nakaluto matan ni Jenny, ngam di na ida mauray arumwar iti siled. Napan na nga rod ida tinuktok. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Melvin! Nakasaganan ti makan! Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito eh. Melvin! Melvin! Apay ka diya disturbo ka, ha? Tinungpanak? Awanan kayo iti bain! Anya ka diti pagpupungtutam.
Kat saan tamit nga agayan ayat? Anya. Indel-del mula ang tibagim kanyak. Ala, agawid ka ngaminan. Saan kan akasapulan? No kasta! Inaklangan ang pasangdoy ti baka! Bitakan! Hoy! Jenny! Anya ti aramidam! Sigurado ka tulungan na kamang lukat iti dress shop ko, Cirilo? Una, tulungan ka. Ngam apay at tulungan nak. Una, tapara iti pagsaya atam. Awan dress shop dito lugar tayo. Isu ana saya at numang bangon ta iti dress shop mo. Taday tamot ti pagsmam. Pagyamanak no kasta. Adamot ba si turnong ko ijay bangko? Dayjay ti pagpuunam. Sigurado ka? Wen, Ngam apay a pagsayangan nak iti oras kan kwartam. saan ang masayang? Kan may sa, kayat ka tulungan. Gaputan na kaamiris akon, Veron. Iti anya. Asi kagayam ti kayat ko kang ikalaysa. Saan ani Jenny? Husto ti kanayon nga ibagan ni nanang kanyak. Ano sikat ikalaysak? Sa anak nagbabawi. Cirilo? Veron, mariknak nga agayatak kan ka. Nagbidutak iti panagayat ko kan ni Jenny. Kat mariknak, asi kagayam ti ayatak. Cirilo, saan alimod kan ka nga ay ayatan ka? Ammo ka madlaw mo dayta. Ngam, ammo ka saan ka asigurado itiriknam. Sigurado ak. Nga mala, saan pa iladay tati panunutan ta? Tati panagkalay sa, kat saan mat nga inapuran day ta? Ikan tati bagita iti gundaway. Ang mga miris, no talaga matlaang anapudno ta iti tunggal maysa. O sige, kasta ti aramidan ta. Iso nga ita, ipamaysa ta pay laeng, ti bangunan ta address shop mo. No kasta, agyaman ak unay, Cirilo. Masagsakta na kita aramidan ni Melvin. Napintasak man. Adayo ang napimpintasak ng dayji kaduwa na ita babae. Anya ka di dayto yung aramid ko. Jenny! Di ka tumpak di tadiraas! Sinurot nak ni Melvin. Dang nakamatan niya. Nagkuna atumpuak ka di tadiraas? Awan ka saskan tibiyag ko itan. Nadadalan ti dayo ko. Masikugak pa yan. Ngam kastay lang ti pagbanagak. Umaykan, Intan, pumanaw tan dito. Diyak kayat! Tumpwa kaklangan di tadaraas. Tapno agsardangan ti pan nakapaspasakit ko. Umaykan, pumanaw tan dito. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Iso apasinsyakan. Melvin, Apay, adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalina dito'y rancho. Adda kan ka dayta. Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Wen anak ko, kanunungak at tulungam ni Veron, ay nasaya at dayta. Day tapay laang ti ipamay sami ita, nanang. Timang bangon, iti dress shop na. Nabayag gayam akayat na timang bangon iti kasta negosyo na. Ngam awan pagpuunan na. Iso nga agur urnong. Ala, kitaan nyo, ti pagsayaatan nyo. Pag nayunan mi ti urnong mi adwa, kat day ti pagpuunan na. Nasayaat. No da kayo ti agkatuluyan ka ni Veron. Di adan makuna apang rugyan yaw. Nanang, Awan makunak ni Veron, anak ko. Kat sapay kuma, tada kayo ti agkatuluyan. Ay,
Lakay, kumusta nga tan ni Jenny? Saanan ang nagaw-awid? Ay, pagdandanagan nakatalaga dayjay nga anak ta. No addada sa mapasamak kan kuana. Kasanoon? Sumangpet tulaeng tapagikaruay. Ay, saan mo adang ran Bagbaga am laeng. Saan na denggan ti pamagbagaday jay? Isu abay am tapagikaruay. Tamangan no day tati urayin na. Ay, balasangan dya anak ta. Saan mo adang ran? Uray man balasang tasubag man. Kasita, saan nga gawaawid? Kasanaw no masikugan dita. Lakay. Ay, talaga pagikaruak no kasta ti inaramid na. Oh, kumusta kan diti rancho, Jenny? Ayos lang, friend. Apa yan naliday ka? Awan. Kat, kumusta ni Melvin? Sa dino ti ayan na? Ada ijay ayan dagiti kabalyo. Impasyar na ti gayam na. Gayom na? Wen, ada gayam na. Agnagan iti George. Iso ang mapanda ka na og kabalyo. Ni George? Awa na, amok ni George. Gayam mi ni George. O sige, tamapan ko man ida kitaan. Sige lang, Darna. Amom, napintas di kabalay mo dito yung rancho. Agam apay ako na masaan mo nga ayatan, ha? Wen, saan ko nga iayatan? Ay di kukuha kon. Anya? Sumardeng ka man. Ang damitan kaayan ayat mo. Dita lang, taday di abroad. Ket agkalaysa kayon to, intun sumangpet. Day tangaro ti problema pare. Naamiris ko saan ko gayam nga ayatan. Nagbaliwon tirik na kan ko na. Ni, apay ngay. Gapo siguro to saan kami nga kita iti personal. Sa bagay, Parikot ko no kasanok nga ibagakan ko na. Asaan ko nga ayatan. o di agabrod kamet, tapno saanin nga agsabat ti dalan nyo. Uray sa anak nga gabrod. Basta sa anak nga agpakita kan ko na. Ti parikot lang. Mangnamnama dagiti dadakkel na. Kan dagiti dadakkel ko. Nga into nagawid kan nagsubli. Ket agkalaysa kamin. Ibagam ti pudno arik nam kadakwada. Ket sika ngay. Kasano ni Jenny? Imbagam ka din asaan mo nga ayatan? Jak maawatan ti riknak, pare. Ha? Jak amon no ay ayatek, kuwano saan? Amom, napintas ni Jenny. Day talaga ta suplada. Wen nga rod. Anya nga ti aramidem. Agtalin na idlatan dito yung rancho? Jak amo, pare. Inton ko, nasikugam. Ha? Pare, likli ka munti kina playboy mo. Di mo urayan nga agbabawi ka iti udi na. Melvin! George! Nidar na. Adda ditoy. Wen, sinarungkaran na siguro ni Jenny. Gaputagayim naman. Kumusta ka, George? Itala makita ka Makumikumak iti trabaho kay Manila. Sipod nagtrabaho kay Manila. Saan tayo na nagkikita? Nasaya ta nakapasyar ka, Darna. Awa na. Kailiw ko mananti umay ditoy, Melvin. O anya, agkabalyo tayo. Wana. O sige, sa kayak day taan ang isit. Syakmot day talabang. Sige, agkabalyo tayo. Tamapan tayo ijay turod. Agano saklang. Gaputaan mo. Ikalay sanak matlaang ni Melvin. Nuwapay ngamin akas to'y matirik na kita. Agay atakon kan ko na. No kumatasaan ko nga'y ayatan. Nalaklak ako maapumanawak dito rancho. Nasakit man. Kasladyak kabailan apanawan ni Melvin. Oh, mangan kayon. Nakasaganan ti makan. Nagluto akon. Impakat mo siguro ti kinalaing mga aglutuan niya, Jenny. Wala, ngamin, adda sa nga ili ni Melvin. Kat nakababain mo't no saan anaimas ti taraon. Kasta ti kayat ko iti may sa babae. Tinalay nga gluto. Wow, George. Nalay nga agluto ni Jenny. Iso amabalin na ti mangbangon iti restauran no kayat na.
Oh, ape kitinasan nga eh. Naglaka nga aramiden day ta. Oh, Melvin. Anya pa lang tiraramiden. Manglukat kan iti restaurant ni Jenny. Ah. Kwa? Kasta ti plano, ngam nalabit asaan pa'y nga ita, George. Dumtang tulat taday tagundaway. Sa bagay Melvin, awan mo't gayam makunam ka ni Jenny, tanalay nga gluto. Saan ka nga agbisin, no kasta? Ala, mangan kayon. Raman na nyo day ta inlutok asidaan. Kalpasan na, ibagayo kanyak no magustuhan nyo wan no saan. Rimwarda Melvin kan George. Mapanday jibar. Apay asaan ka asimurot. Tsak pa'y kaya ti uminom ita. Makapadakas iti salunat ko. Imangas ka iti naunag. Kumusta kan ditoy? Ay ayatak ni Melvin, Darna. No iti kat si Muro taktan ko nang gapo iti ambisyon ko. Ngam saan itan, taagayata kun kan ko na. Good. Kumusta ti panakilangan na kan ka? Katulong ti kayariga kan ko na dito rancho. Ngam okay lang. Gapo ta isulaang mati pagserserbya. Naimbag tasaan amang isangpot iti babae ditoy. Inaramid na daytan. Jak ida mauray arumwar iti silid. Nang runa pa'y tanagpig sa ti katawa di babae. Jak mo noan niya ti aramiden da iti silid. Inlukat ni Melvin ti ridaw idi nagtuktukak. Kat gapo iti pungtot ko. Natungpak. Tinungpam ni Melvin? Wonder na. Kalpasan na. Timaraya kon. Aging gaan nakadano nak iti deraas. Ha? Kaya't ko idin titumpak iti deraas. Gapo iti sakit amarikrik na. Ngam sinurot nak ni Melvin. Kat linapdan na ti aramidak. Kat, kasanon ti babae akadwana? Idi nakasangpot kami dito Awanan ti babae. Nalabit apimanawon. Ay, ni Melvin na talaga. Di nalata maikati kina playboy na. Kaya't kunti pumanaw dito rancho. Ngam kasladyak maaramid. Gaputa ay ayatak ni Melvin. Kat, anya ti mapaliiw mo. Agayat kadikan ka ni Melvin. Diyak ka moderna. Ngam na dadtuma. Yali ka kanakmat. Nasaya at matipan nakisarita na. Kat, agkasilid kayo lata? Wan, agkasilad kami lata. No kasta, agayat kan ka ni Melvin, Jenny. Serino, ayan nga taitan ni Jenny. Apay at siyak makitkita. Adda kano ita, ijeran ti si murutan na alalaki. Kasta ti kuna ni Darna. Kastagayam. Saan ka di, ani Jenny, ti talagang ay ayatem? Saan mo nadda kamatan day tabanag, Veron? Ngamin, awan sa baling ay ayatak ita. Nudisi ka. Nadamag ko laeng Tapno awan pagbabawian ta iti udi na. Nasaysayaat, no ikanta ti gundaway iti tunggal may sakadata ng agamiris. Cirilo. Ay ayatan ka. Amok nga da pa nagduadwam. Isu nga ikanta ti tunggal maysa iti gundaway ang mga miris. No napudno ta ka di iti tunggal maysa. No data ti agkagasat. Pagyamanak launay. Angam no saan. Kidawag nga agtalinad kumalatta ti panagpagayam ta. O sige, umanugot akit imbagam. Amirisan ta nga umuna tirik nata. Tanarigat nga agpaiso ti agdarasudos. Taamangan no agbabawi tanto, iti udi na. Nabatagag, kahit kunti maturog. O sige, umay ka. Asibayan ka, taipan ka iti silid. Kan banyusan ka. Umay ka. Umay ka. Mapanta iti silid, tabanyusan ka. Nabartek ka nga intulod ni George, Melvin. Sino ka? Siyak ni Jenny. Mabiit lang tabanyusan ka. Punasak tarupang. Oh my God. Ay! Melvin, ingkuyod nakmatan.
Melvin, di nakarakupan. Mabit lang tabanyusan ka. Sana. Sigati ka sa pulag. Melvin. Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Ikalay sangatan ni Melvin ni Jenny. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.